Onyene cho bagachire cho twegereteriria ekona sukra siri echo yabo tari omageni ache buma utambukia abantu chamasaka kamoinonga ngoma yatese itao tuigwana ini chigo no muinoga abantu tuigwana ini kare gora tambukia abantu checho yabantu kare komukungwara sabesi ke kamera ngale ngora no kwana ngana ibirutu chingoko isikwese setobwati twara kapafu mukungwa wesi okay tida tikora yiwikeria tiangija yarero omukungu ntegera to igweto ro mokonyi bo musaje asabe tionale emere memene mono no kuiwera twanyore omukungu no mokonyi kurume ya malike tabu kyo muchakano na mbari twanyore asiene yo mukungu no kuiwera ngako iwera chokole ndonse weta ngoko babwate gale wachibeza haya musaje oye ulio mokonya nze kuruso ulio mochore tenga naye Oliago getie oyo mukuru kwa musacha na bange nzengi mabakungu bakubuyeka ino lakini oyo mago choro kuru kwa musacha muigwera kibuli manyanga agatika abande ayebieka aho choro tori iri kiyoka getongera roche kiya soro musacha yago choro ngaki onere out of a million yamo oyo nere out of 10 oyo nere out of a million nero yo murabu omanet omwingi omutambe omumwamu oregetongo ekerema nere bono nyogo chorete muiweru akibuli muiweru amasikani ali amanene ago chorete agagokonya na kuruseino kanya wakwamiro maeto mokungu nara ali otali koiguli mumnanga madevu wangu Maranga baro tanga tukakwama yani setu yani atubunete ya tali yaba bunete domoro bulinya za olengenga omusacha nero okuri amaena agakoriya gakonyora usenetiga kwale gocha mukagamba iyo ukamna kyobosi ugachanga makobori mukagendera abandi bagatomwa mena taoni taracha mpiri akao mwana wale komo ngeye omene imambi ngochi abandi bakamenya oboyiri bakanyorero abandi bagasiganwa nga mumuro mintana karabu Tinyo mecho chibwati buyo kwamate bwiti nyo mutole Chiamate Chiaito bakungwa bategerera mbate asoboro libwa noboke nandi numoko ngamanga nangwegiri Maranga asise mnibanga no weta round igoro nali ngenduru kambi seta matali no nali ganiko promote kambi tukasanga na bakungu wale go smart omokungu ntegererete tigango tebie method yo musacha go chakete ko kweberia o ikinyomba tigago kole cheche musacha ina temete abandu kangolirwe yanga kagenda ugaitaba abandu kangolirwe ranch ugaitaba kale yana abandu kangolirwe ndasi gose soda boxi abandu kagendo bohiri abageni balenge kerero kamuchirizo akurangiri mukambanyana mukebra mukagenda abandu ukairerwa ukagananirwa toche ukabungera nyombe wiki bora tigamberera abande biazana kwale gokora mugona gotera kuri gokora okiko mu biazana komo abande mwanege kona ejeyemo komo abande magasoma kuri primary gotira mona gasoma ukamagocha mnainjira ho yake oyini chabone kisamba twasoma ndasebetione ken primary ntamanyiti kale yana tuwale ntamasikeni omo murabe kira omoiseka omo muraga no muraga omoiseka bikire gati tigama chezo Maranga no muno bata ukwana iboirebo eke ukia eta ukumi lakini kale yana masikani alenga igoro mono wana Maranga abantu nkyo omoiseka bikire gati ya ono muri kana side desk yam na muno ga igo mumura kati ya omoiseke abekiro asama ngana abere 1 tabasa okobwa mune monde bwes musiko yobika tu number 2 bamura bali machano iroko boko mochani omochegi discipline abali mubaka na abali bali gutubika biye discipline ere very simple okwe manage ya biko kwerenda biko leta maskani yesomo na maskani yetabya talire choki moto wakati anga para talire choki mopo kino gete para matari go sikaba iboli bana ga wamate bwechinga Chiaito no tuli
onye no mwese kobe quiet esiki no mwese ko no inagati anu mumura ba manya ko temu ayo mwese ka babe mumuro ti aba kuyesa akiboli uka sai no kosoma bururu akiko ba akingonya aki ndene kwanya ese minkonye oikara ste ukira dikiriga smart okay tikoba sense aki abana aki amasikani ali kale chamani naira negose akinta kuira ngachira alman igo tuanya romo kungu aiwe why aromo konyo ene bukuyate babo maranga amalika yabone wosoma ne kena ene kene bukosoma osoko some gitabu yekuru kungaki egitabu yekuru kwemerengani ndatengo tebe kyara mukungu arumya nyasaye ga umonene nyasaye ga ete mwanya abantu urukwata mu musacho mutangani akamwege nteki ekewekiya igongo mukungu is a good thing, a good gift. Nasa ko musacho egeta ososo amegeta bukemerengani sarasina moja no amangana yiyali ngoye maete bukweyi bali mwara somira emerengani sarasina moja ekebungo yeikomi iswalindirabo igoro yo bwamete bwo mukungu no musacha na abane kinyoro ayo mokonyo mukungu na rengo kwanira obwamete bwano yo gochorete ogwanjete aga kwebereria mata basaja male bereti omwako mugi agona kwebere agona gotomo moidi agona gotoma basani gotoma pasta gotoma antiae basibati male barenga bakong kare yana akibolande bali abakong na butware batangwinere tali abalero muna mwacha ukwa nerega nkonye nam 07 307 chaka 01 ikola kwa Safaricom manya kwa Airtel wa aki maranga ntwa to ngwenze oko monte namba yao yesimi laki turamumanya mbono mumbirana okuboli liye ngakioko mwe namba ne liye tali obwa ngofwa na kokokya ero wiye kanisa gena ngora kala manyo iningu oko namba okokini oko namba tara junguza uningu makiso bakari kukwane mangana likote ya bana mangana 10 factors to consider before choosing a life partner aiko kwana basaba mangana ikomyoko bwati umacha oro mwanjo tako babwangure namba wese kebali okay tiangira naso mukungu nyomiro to kwana le amalika ote yango nyoro mukungu nyore gendike tansom emelenga ansara sira mote kibungu yeko liswalira mona otoboliga ningura nyale ko nyoro mukungu omuya tali omubi omuya omukungu omuya nigale nengenje nene ko bwamagana yeri goliri nene omukungu omuya igale oyubwenge she is very precious, very expensive or very precious, very expensive, precious. Agesonge batabanga a wife of a noble character who can find she is worthy far more than rubies or jewels. Mokungo yo miyaga abuyeta mageneri gulu ali akuru chiba sigo muru teba gold na reri gold mokungo miyaga na banyasaya no moroje kenyoro mokungo yo menoro lyo maranga no yo gotogeta bukemberangani yo amalika tana ki omukara yo musacha oye gemwigenete verse 11 verse 15 kinsa koboka kobole botuko ora seria abantu benyumba ya ndagira verse 16 yate abase kibunge kyo chapter 31 nga yakoli yo mugondo yo kurasa achibesa kurase ebitoki bya mahokaye akibuli o surprise yo musata ndigeri jeri chikonge tulia karaba nanya to muinani kora karaba karalia ya mburana ende kyo menga saba akarabanga rali umaranga muinana anyoro muraba yo muchikobe koboli musata otangamina talia abale reikara salende umusaje oli yo muraba oli ichire lityalema oli abakungu babusura oli abakungu basimeka oli abakungu basamura oli abakungu basaja nabo abantu bako uchikondo ikara story biyoko na koranga oruwale to bulu lakini oli oruwale ta epole ngakiro boli bongana abantu baisiko bawo chabo batolechae oli biyolo chinguro mokungu baburuga basamura baka bande bayiri bitumba byawe extra musaja ko tsoki chibesa kuro tongo soka mambi mokungo ko leke size
Samwel bituma byao asoko nyara kana go somba ngoranga onya biranga nanga ebi byokora liya abantu bakubase bikarale utumira chieri gusega omokungo yo muya fase 18 nyumba mwaeta ya trikol makibu no koraki fase 23 omosacho egama kena se bita byos byomuchi aseba utara bagwa bache bagwa ko mupira bagwa amba mangana li town gali chiro iga mokungo amanyire gaki abasaya twanyomera kini mukamaranga tatara tubwira aki maranga ngwa tsoro musaza ngwa so ngwa teme to tsoro abasaya bako mwetogeri donje bali bai fast 26 amangana akulwa so muno ega kwa mangana amaya fast 27 tari kolinda gera takora tiemerum mnanate abo yome kansis kuno buchu ni chaitamus arisco ngarwa tataruwa ebitumale ndiziko likawutiko mwana agenda mugulu tako bende busayigo fast 28 ye yote ngaki abana bako boka bamuruka oyo seseni mama minto wakyo myagaki mama mami emwana biko kuwera bya mnyoka mami kachiayo ligerie metie mengokora abana bakorangina bamnyoka mami wangu mami ezukuru oje zukuru omwana iwete byaga mami wangu ndi uyu kama digiti mama kaya wano mungino wole meseke lyoka oromo chabu omayego je zukuru na meseke muno musajo nabatebeti ngaki abana barakurangira injokwani njo abana njokwani tati njokwani mami agija kabakurangira abasani babo barazi ko mini batebe ngone maid oyo to muligete gazi akoraka njeroro muchabu obegeta buta ya mara siri pasia ya o igane school kwa na visiting no nyutaji fast 29 yate bongo kungo mya munoyo she's very admirable by everyone even mokungo yikero muntaka motona akibuli lero lya basaja bali ababe bakano gakira nange namba gusi ngakingo kora bali ababe basikuisi ababe chinkodi cha basaja njiro sikora komerera bakaba kungo bande mate baga die namba pasale gete birenge lyoka ayo mukungo lyo muya take care abasaja bale raba ngaini bajire bakelyo abati oh igoro mokong tolko namba raisi igore pa bali lyo ayo mate dinga bako lyo babe kabako iga eko kwan ne kawaida biamono baba biamono gradis mrama nyanjam munao kwa ne lyo lya koru mpaka set a box igo kabe careful tidatangaza mwange okwanya abasaja no kabe careful nandi sabira abasaja muna ba shetani fase start and that one go tabanga ha beauty obonya kieni bwaye baye wa masikani mokungo myamuno yo ta akorwe tete ya manya ukora fase that one nga mokungo yomya otwate yugo olege nteki yake wiki aso musaja oli oro koibero musaja oli ro mokon twasoma. She deserves respect throughout and by everyone. Even. Okay. Kwandi kere message ganga ki. Maranga. Murandi yes Pastor Maranga. Kwanera. Akiwana mintu kuliketo ngone amintu kulikente kinga. Types of husbands you ayayay. Ngona aligete kibone message. Ali getenga kwanera igoro ya men types oh itobi kinere mbwate ya types of men igonga minute wiki area na bakaminti kose wiki na kwante igoro yo musacha ubwamate bo musacha na mukae na abana neke nyona na kore tini ko irolera to kwanta kwota aso musacha ono ya minti ko tebana ki ntobwate types of women bale 33 aba kungu type 33 ase jitabi kuruwawa tonge toyo mabwebu ayo kabawo kabere kwense no musajo yo kuruwawa bwebu kubaka bon uyedra so bugimo baba kongune mechando saitani okori abakungu ebaka atwali jita babiri type 33 abakungu 33 types of bakungus baror abaga no baliga na ande bona basata na barbo ya gonte biga ko na chere siniane iga minute ngaki ngwana na bata basata na barbo types of husbands or types of men e bale nkamaranga
na ikiri 16 ona abuti dikora kwana ikyagera asina bange tongora kwanira igo kibunge ikemere ngani yatebanga ngora nyane ko nyoro mukungu omya twari mukungu omya chisako boka munako guru mugondo nyomba tatiri kuri mamwaye numusacha amenyeka ne bita weta amangana guru aso munwaye tari kuri ndagira takora timiremo muna abana bakomoroka ubonekeni bwa wa masikani nande asikwe ronde bwensi kerenga kibaka yesaje amaina bakungu mbale no musacha usiko musabe rieta omo usiko boli rieta oyino mufano mokungu nale njere bege tukuru ogweso kabako gukwana bage tabia oko mama sikeni toko boli dori ane ko bole bagisangi ba na ba abagisangi ba ujumuina why njere bege tena masikani abamba liko komboli rieta biamona so komboli rieta njenguru Gladys nyangongole seitoga alinyakobali nyakubali ndo tete kulitumia bon njekuru nyangongora yatumia nyangongora airene kyokuru yani ali bwango okumanya kwa mbuli airene na njekuru Samwel oira kuri masimba rurali nande kende yani aho atete komenya burungi kyo minute nyasa na tu anjete biamana so komanya to sabe tata nyasa umusajo yutwa kwa na romboli rieta no mate biranga ali biaye moseseni kose muabere onyo kwati birangeri bigoja sindi kwa mu stop setani moyale biamono asoko manyana yasa karante tuna komana ba si umpwango nale talinga na ande na korona na bondo chenga ninkoro chibuno korandie tv Maranga na yabona ngoreti akyokorane biya akyabana bawanjete opio bawanjete akyo manje sabati nywete ncheba nyale tomanyane ainga yokoira na mane Maranga jino koramba alugamba biya mwakona sito 2014 kuliye sonkonyire akini mbade challenge nyinga Maranga nyoto na gosabira masaba na kutogosa bakuna sita abuta masabo oilo oli mubara komube tena nende tabarangu jotari bwana akyo chongora masaba bana basumba mono aina maya nintali bonje bieka tingwa kwecha tingo bekwekera mbauti oborandi obuyo musaje ontegerete gendo mulisha yena pasta matetu munabaralia nabatoko ndandons nabokurandi andons mune Maranga kuragiri kwandons tumesiri cha usiyeso kuntumia I don't know. But I thank God because they are going to me. And I'm proud of my living God. One living God. Why? Angete kewa kia nenje manyete anda yokoremirum. Ekito sangana inu. Asobu ya tadi asobu. Oyo wate birengeri ba somusa jontu ya simukungu muna ya yontekera taja. Ayondo chimnango gam. Tuale birengeri bya namba wona somusa jo akibuli. Omusacho is second to God. Not waroche. Ayomanyene or second your husband in this world. Our first God nyasa uli guru twensi amo ba namba muramba iseke mbasa jamba kungu nasa ito yomane ro musacho mutangani musacho okabere no yo kunyome to lese igo mokungu omuya no yo nasa omire miya maliko abana sa diamate ngo brandi ono buya gogente korandia biya mokondo ka pastor ande nyubuya aki endra kondo kabaka yesa no munya ibende tingisa ini koro kubasta na omaite muno manyete lakini ekero moiko kwana tali Maranga kwana mbao mugano bene mungino ya mante ebetyo mufano ani mumuro ya mante mufano muna mumuro mu abakore tulimo omwana byeke na gusiga tiri okwana ngai ontegerera byego yo mukungu omiya otwasomira omugano ole moyo gusiga ogo kwegerie listen mukungo yomo ngende kwanga so kuyenge wake simi omusacho egana komuita kila lituko musacho bakanyoma na biya bakanjana banyoro mwana yomo ukale sukuru musacho ketano komuita akonywa moru unya sora kago chaka muteka munango ikageite kwandolire kwalala ise abasajambara batindi by the way basajambara batindi abeke temuka CCTV abeke ali ke temuka ebichero bimulende tenga ngayatara
ngubato arakomo sanga byagere tio sanga byirana amagutango mugorera ngoyo motomete chibesa ngoya atumerete alende simu yo mokungu 24/7 basasa mbara by the way abakong babe musajo lyo ndagete bwana mukungu taliko le nunjereyo bakungu nabantu abangaini kokobwa muntu gambe tene ngiti bwana bakaibwana yane to magano yo mokungu oyo ekera akoro musaji kurugeita otige kyala okora ora maisa oli boko bitatu botambe musaji ali akebegete ke sona aligo omwako yo mwa bitatu kera lituko alikole kumoita lituke limo akera moito matembi amuno mwako ne kalibu amacha yesibi uragire siri basieti majirale babu akekone mokungu omiya abalero omwake oko mwaka limo talika beraro paka mora kururana paka mora munyokani paka mora gambiri bina se chifu na community policy paka asaba gambi paka asaba lisha paka ase faster pa ase father mpaka mora gambe bina paka ase community policy mokungu lero omwake ndi mora mwake akiteka be mokungu oli akana kole mereli omusacho yo akamuita matukata limake litukirima ataraenda kunyoka matebika njuga tena na beire ngo goitekera lituko tori kwanga na bokora maise na akole mairi bona ngwana gotamba kurubona agende sino ngana goitire mono akamuboliga nkiye kabore kali bonega nkiye kali bonega una nterete yoka otara tamo ujisero kere sonoale yokonoale seino nero omuntu ombi yore bo end box ya ombi ye na achiri kukurigere muntu otoli biya na ni were te kwara mase na wi nkieke osoka na nterete bone ga otage na otago tamo ise go biranye bimbira wisana abana banyasa mukana kuya kene talibana go talo gasu mugu agata yo mugunguga na achire konyu lakini lero nko ira tiko nyora obuate kere kiao yani ochore keri bwanje te pi kegera tona nterete ga ochaka ujise na keroki ayo chore keri bwanje te ga keri bwanje te mona sibionse ochoro ga ndese na keroki tingo nyora ga maro bangoje nzao ko nyora maro bwana ga nese kina bor ko kenyo moko keke jesus igamo ni gweto musacho yo na ale momoroche munale mugwa ate musata na igul ane ko korande bo muna ikirege ta uchi mato mugwa ka momo chibiya ka busa biya ga sibityanga cyanga jira sibita kanu akaro bo biya kirege ta akora biyapi cyanga cyaya ka be kame bag yae akabata yar kosoka akamuganya chamanya kosoka omokungu eyanje temo no musacho ulya akabwatiri chikamate ka ochore keri bwanje tekemo yoka osoke na keroki mogungo lyaka mwanya gacha amarumuna bwata amachiko kurugeita obusacho yo agotira gocha ngapumpafu we na konyora ga lero ira ote nyonga ni sekire ko ira neiro mogunga ari nyuma yekabati konyora bona ga kenya mo pafu kwenda kwenu kenda sina ari sinyo karo murgi isono muy bichombo lege kwenda ugo tikonyora aki no le gaño aeta na chiru mueta kanyata ya gachero ai karansa e gero ugo egero kiae na bao moguna ba kire tikur magali tubet amarumna bata majiga kamubwaji toro cha mubwati ro ye gero ugo rakarara abege ta buta yemo na siri basi ya misreli sakaraburu moroche mata munare chuto ikomo nyeta bana bara mokungu kamota mwakara kwarali le eri konyo mokungu akere probox simi ali stage matenga Richard ngoko akere simi musigo nolega ntake tombo golerie ongirere paka asengo hotel musigo noraiga ngo wakanani nango wake simi acho mwache bwangu mo boli customer